thir tu le ngai thatu zong zong ten zawain chi bai vek ule voin hi December ni kwa sang ni le som ni panga thole ni a football le Behbawm Bung som pakwana kan tar lang do na tun tumbi ka chuan Manchester United in khwal mual Malinex Stadium a Wolverhampton 4-1 an ne chungchang bi ka kha thirlet na kan nei do na ni Manchester United ti tun naya an din mun kan sha chak ome rin thiaman har sa a chak nge tura ngai an ni na muna chak lo jok din muna din le khut an chinga chuti rolin October tha an che tha a player of the month le manager of the month lo manandong hiala thakhat liam tam ba ya khan Ruben Amorim le Brian Behbawm te chu coach Traber le player Traber tan Premier League a thakhat chunga tan than an lo ni to ni ka chuti rolin Manchester United thiam November tha an ma chonta ka khan an du tu sam result an nei big lova November ni khata Nottingham Forest Sydney ve penan in ne tok puya November ni reta Tottenham Sydney ve pe bokin in ne tok pui le a tiang chuan November ni somni panga Everton naka 1-0 nan tloma November ni somtuma Crystal Palace 1-0 nan le shama kha chi ka Manchester United in November tha point thum an lo chua Premier League pi ka ani achan chu Manchester United laka hian engwangin nge club dang tran tu tele Manchester United fans te nge pon base yan nei san kan ti chuan Europe khomwal puya in lan na an nei lova chu wang chuan an el pui club dang heng club lian kan ti zong te hi a then chu Champions League ka te a then chu Europa ate a then chu Europa Conference League ka te tiang chuan anin lana chunga chuan tun season a Manchester United ti enga manin lan lova Premier League a hian an sorbing thayani FA Cup ni sela rin lo tak main club naran adming po kan shet thathum lo laka an tloma an tlader to boka khel turan nei tam lo ni Manchester United tiam an that tam berin English Premier League hi ma chon thain ni awangin club te an khel hian chak turarin na kan nei liam thina ni Malinex Stadium in khel hi Michael Salisbury bukin he in khel hi ahama Manchester United khel hi Salisbury hian ham thei khop mai a Premier League te Champions League te kan enfo thina Colina te hun laya referee chek taka kan riang te Howard Way pakan chiang angkhan tun laya in khel en kol tu referee te kan setalo ani chuwang chuan Salisbury po hi tuna he content ngai thla a clear tu te po hian kan selo furin arin ama Michael Salisbury hi tuna screen a kan hu lai me ki ani in khel tranga minute somni pangana laka Bruno Fernandes son mashuaina goal khunga he goal hi Brian Behbawm chuan achun zoma Bruno Fernandes a goal big kan clear let le ta ila goal khat na big kha Bruno Fernandes khan olsam takin kha goal kha akhung big lovani harasa takin klupa in akhunga tin khami pi lama kan mu chu pet goal du na kan mu ani Bruno Fernandes a laka khan tin an khel na mun kha kan hriat theu angin Wolverhampton khel mual ani chu thei ngel mi lawatan a thatak zet khwal muala goal khung hi thilti mai ani lova mani hometown mani khel mual man thiam a theater of dream antian lo soi Old Trafford ta chuan ni sela Bruno Fernandes a goal khung kha chuti te wal han fak chiam tur ani hau lawang ama ero chu Malinex Stadium a ero chuan faka phuni tin a player minglam dan chungchanga hianin thuron comment lama pe te po kanom fo thin Mathis Kunha kan ti te po hi commentator te chuan kunia tin an soya Mathis kunia tin tuna kan soimek Mathis Kunha tin ke chung ka soyanga Kunha hian Bruno Fernandes si asiam sakani first goal katlu chunga pet goal ania chumen nu lama hun rei po ma Manchester United en swai man bik lo minute som ni pangana man soya minute som li pasari na Belegardi chuan Ulstang goal rong khung vele ngala kha goal lu dang kha han clear let le ta ila Belegardi kha
ve na ni em ti lai ka apoi mo lai chu ni ta ni dinglam sira tangin an rong cross a chu veilama mi na cross let le nuwa klupa in Belagardi khan gola khunga engting nge dinglama takan cross ka veilama ol samlu tukan cross let tir thaiti ka soi thamani tin hun reilo te ani a sikhat ve ve pe a anin ne tok no in khel boru ka tangani minute somli pasari ani a chu kola lu atanga minute li nuwa chuan Brian Behbawm mo chuan Diego Dalot ne na tanga a ball mu mangin gola khunga kha gol kha athat rolin Dalot ka fak phu ani Diego Dalotina assist ka athat thot player dang ni se striker mo tlar ma player tu ni se an siam sakherin rinom lo ani thatak main Diego Dalotan a bola kalkan goalkeeper on tlan chuaka dinglam sira Brian Behbawm mo a siam sak ani a thatlot ka goal ka chu tin Dalotana siam sak lai khan han kan en uluk chuan first touch ani eng te ko mai hei akhalamo atiki koi kwalo bola mu rolin a thanga Brian Behbawm mo ka pe thanga la Behbawm mo khan gola khung chun zomani minute somnga pakhat ani chuan Manchester United lamin truanin man ruai to minute songruk pahni na Mason Mountain gola khung vele a Mason Mount kan share thawangin jersey number 7 pe kani Manchester United ta chuan jersey number 7 hathei ni hi mi big tia soi thean ni a chuti rualin lotlin puilo enga mosa tanom towa Alexis Sanchez te Angel Di Maria te tiang chuan Memphis te pon an lo champui to Bruno Fernandes and Mason Mount pet goal tura defender khuma achip khachu asial tot Brian Behbawm mo ka allor deuh angina langa offside angina langa maro chu Brian Behbawm mo ka go ball dek tu ni miolo awangin a in retreat an ma ni lam sai ta tlan le ta chu me nuwa chuan Mason Mount kan fing tak main gola khungaron lor zotani Mason Mount tan gola khung kha alut na em chu na kum mai hi FIFA World Cup ani to Mason Mount hi England ani a England a tlar ma player an that zia kan ria Mount hian England ta in lana du chuan tun ai tam zoki Manchester United ta khelanga yani 3-1 in man ruaya minute somret panina Bruno Fernandes chuan penalty tangin goal a khung a penalty an mu na goal kha soisel thei te poninga amaro chu kuta khana fu chiang ve bokani tin a pet fo thin hai penalty a pet fo thin ang nelo khan Bruno Fernandes in a peta ki parvela ma a peta trumdanga chuanin he an zuang zawa penanka kan tiang thri kan penalty pet fo thin amaro chu ka teng khani talo ani penalty an lo chu theina tan amat dialo atangkai amat dialo hi tlarma a khelpona thai mema wing back anga khelpona tha chuti rual chuan 4-3-3 vel mangta se winger anga achetla hi ena chakom heng khela hian goal ni khung tu le chumkhat assist nei tu Bruno Fernandes su English Premier League F1 man of the match atana thlangani Uslam hian Rob Edward chuan 3-4-2-1 formation mangin player terema akan hriat lar turin tamlo khop meya goal khung tu Belagardi po hi shalo kan thanem ome goalkeeper Johnstone le midfielder Andre te hi kan hriat lar teu te chu anni mai ome Manchester United lam coach Ruben Amorim chuan 3-4-2-1 formation mangin player rema lamen sin goal veng le in Luke Shaw Heaven le Masrowi te defender anom le match masa arem ang chin defender hirem le asira Diego Dalot le Amat Diallo ten oma midfielder Bruno Fernandes le Casemiro te omin an mache hian Mason Mount le Behbawm mo ten oma tarma Mathis Cunha maltlat tirani Ben Chatangin Lisandro Martinez Patrick Dorgu Lenny Euro le Kobe Mainu te dalu anni Manchester United hian wing back man ngai formation an man thina wangin an du mo du lo mo sap pin siam ngai thina player ten ha thina wangin chu ale lam zong tak chuan player tlan thei tlarma le tlar hnung pui kop thei ta tan chuan khel na hun an nei tampha ani
mol nei tu ul sen za zel som thum paruk point pasari ball changin shots voi ria dan ne atang voi ni tar ke ta akala corner strum khatan hlo chuak Manchester United lamin za zela somruk pathum point pathum ball changin shot si voi som ni pasari se tan naya chung jinga tum som chu tar ke ta kalin voi zanga somli pakhat ball anin pass mana corner strum kwa se tan hlo chuaka goal khung antuma an phu angein goali an khung ani in khel zo nulama Manchester United thi Premier League table paruk nan chhota dora tun din huna yan khel som panga tangin point som ni panga an neya Bournemouth an ma chon le turan ni nizan in khela chak zo lo ulsi English Premier League table mong pha omin khel som panga tang bokin point ni chi an lo chuak theya ale peka hian maswai tu Arsenal an lama chon don zuya ni the hian English Premier League match week 15 khel zo ni nuwa Arsenal chuan khel som panga tanga point som thum pathum hu in maswai tu an ni a Manchester City khel som panga tang bokin point som thum pakhatan mu a maswai tu Arsenal nen an thlauna chu point ni chawani pathumna Aston Villa point som thum an neya an chunga Manchester City ein point khatin an niama maswai tu Arsenal ein point thumin an niama Crystal Palace in point som ni paruk mu in Chelsea point som ni panga an hua Manchester United point som ni panga mu in an ni hi palina panga na le paruk na te an ni English Premier League champion lai Liverpool ero point som ni pathum mu in table somnan meka Tottenham Hotspurs lampo point som ni patni mu in som pakhat nan oma Arab sum hom manga chom Newcastle United point som ni patni mu in table som patni na din mun an lu mek thunga English Premier League match week 15 khel zoni nuwa Erling Haaland chu go som panga khugin goal khung tam berani Brentford player Igor Thiago chon goal som pakhat khungin patni na din mun lu in Daniel Beck chon goal sari da pathum na din mun lu a Trent pet goal tur siam sak lama Mohamed Kudus da Ryan Cherki tan voinga ve siam sakin anchunga Bruno Fernandes in tumruk Trent pet goal tur asiam sak thung ane Bruno Fernandes yan goal ban le goal bar ut uak tian soi hi tumli tun si zona yana pet per to a khang ban le bara a pet per te halut ngat se chuan goal li akhung bel theidona two ball da dik number po Bruno Fernandes nin tum som panga ada dika ball dek tap perero chu Elliot Anderson Nottingham Forest player ani thunga an tumpuite box chunga ball dek tam berero yan kuba minte ni in voiza palizet Brighton player rian adek thung ani a block pay ball an lo khallak lo lai lo dan cha thungero chu James Tarkowski in tum som ni pani in anga bera tin a clearance a chuan Van Dijk asang fal na la ni hian za som thum pani clearance nein goalkeeper zinga safe nga bero Burnley goalkeeper Martin Dubravka ni in voice som nga pariat te meu mai safe anei to ani